खुलुमबाय के प्रडाक्शन बर' रादाबाव गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबाव आं करिना बर'। दानिया नायदो दिनैनि रादाब। मैदेरनि उदखाराव मानसिनि थाग्रा खुलिया बिफां सायाव। उदालगुरि जिल्लानि पानेरि थानानि सिङाव थानाय साग्लिजार फुथियासां आरो गोबां गामिफोराव हाग्रानि मैदेरा उदाङै बेरायथिंदों आरो गोबां माइ आबाद खहा खालामदों। फुथियासां सावथालपारा गामिनि 25 आरो 60 बोसोरनि बोराय बुरै बुथुवा खुरिया आरो मंग्रि खुरियानि न'खौ मैदेर फालोआ सिफायना गालाङो। बुरै सानैया फांसे बिफां सायावसो थाग्रा खुलि खालामना गिबांसिन जिउ खुंनो गोनां जादों। बियो मोनसे दुखुगोनां सुबुं जिउ। लोगोसे बिथांमोननि माइ आबादखौ जाजोबलांदों मैदेरा। हरिसिंगा रेभिनिउ सार्कल लेङाइ अफिसार कार्तिक कार्टार बिथाङा बोराय बुरैनि हालोदखौ उदिस लाफैयो। बिथाङा बोराय बुरै सानैखौ लोगो हमना गुबुननि न'आव थाथ'हैनो खावलायो। लोगोसे बिथांमोननो न' लुना होनायनि खोथा होयो। এইটো আমাৰ আগতো আমি মিটিং পাতিছোঁ বন বিভাগৰ লগত। তো এইটো আমাৰ আৰু গাঁৱৰ সকলোৱে মিলি পিনি আমি এনেকুৱা আমি পদক্ষেপ ল'ব লাগিব আৰু এনেকুৱা আগতো এনেকুৱা উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। কিন্তু ইতিমধ্যে মানে আমি গম পাওঁ যে হাতীৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে ইয়াতে। সেইটো হিচাপত মানে আমি সজাগ থাকিব লাগিব আৰু তথাপি আমি বন বিভাগৰ লগত আৰু এবাৰ আলোচনা কৰিম। ननै सेरफां बिजेपिनि मावथिजों लोगोसे ननै सेरफां बिजेपिनि BLRO रातुल देखा बिथांमोनाबो बोराय बुरैया मैदेरजों न' बां सिफाय लांजानायखौ उदिस लाफैयो आरो बिथांमोना अनसुंथाइ তেওঁলোকক আমি বহুত দুখিত যে তেওঁলোকে আজি চৰকাৰৰ যিখিনি এতিয়া দৰমাবিলাক তেওঁলোকে লৈ কিনে যদি তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্তব্যখিনি পালন নকৰে, আজি ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁলোকক ৰখা হৈছে। চৰকাৰে তেওঁলোকক মানে দৰমাবিলাকো দিছে। তো তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰ্তব্য, যিখিনি হাতীবিলাক তেওঁলোকে গম পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে সেইটো ইনিচিয়েটিভ লৈ কিনে তেওঁক মানে কেনেকুৱাকৈ বান্ধি ৰাখিব পাৰি হাতীবিলাকক, তো সেইটো ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগে। আজি মানুহবিলাকৰ তেওঁলোকৰ ভৰসাততো আমি থাকিব নোৱাৰোঁ, যিহেতু আমাৰ ৰাইজে থাকিব নোৱাৰে। তো আজি তেওঁলোকে কিবা এটা ঘটনা হোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকে আহি পায়, মানে আগতীয়াকৈ আহি নাপায়। আনকি ৰাইজে তেওঁলোকক ইনফৰ্মেশ্যন কৰিলেও তেওঁলোকে নাহে। তো এইটো বস্তুত তেওঁলোকে মানে অলপ গুৰুত্ব মানে তেওঁলোকৰ যোনটো কৰ্তব্য সেইখিনি পালন কৰা দেখা পোৱা নাই।